Živijo! Mi dva sva, Miroslav in Klara. I vi gledate, vamo. Tamo. Jaz sem Srb, ampak sem tukaj 2 leti pa pol v Sloveniji. Jaz sem pa Dolenjka. In veš, kaj je značilno za nas Dolenjca? Nimam pojma. Da gremo v jesen v trgatev. Jaz kot Dolenjka trgam že celo življenje, ne? Ti pa kot novo pečeni Dolenjc se pač moraš to še naučiti. Saj se bom. In zato sva danes na Trški gori pri gospodu Lišcu, ki ti bo povedal, kaj pomeni biti dober trgač, pa še izziv ti bo postavil. Gospod Marjan, dajte nam povedati, kaj pomeni biti dober trgač? Ja, to ni tako enostavno. Mi dobre trgače vzgajamo par let. Dober trgač mora vedeti, kaj trgati, kaj dati stran, in to je zelo, zelo pomembno. Celo leto delaš v vinogradu, potem je pa ta trenutek, nažalost, ljudje mislijo, da je to veselica, ampak je zelo resno delo trgati. Pa mislite, da bo Miroslavu ratalo kaj potrgati? Ima kaj potencijala? Vsakega smo naučili, bomo tudi njega. Lepo primeš grozd, dobro primeš, da ti ne pade na tla. Pogledaš, kje ima pecelj, lepo odrežeš. Potem ga pa tako pogledaš in lepo očistiš. No, Ta je v redu, oboren še, oboren, evo, v redu, ta je dober, ta je dober, gremo naprej. Tole do konca potrgaj, pol bomo pa pogledali kvaliteto, pa malo bomo pogledali na uro, koliko časa je to trajalo. Torej, ura je 12. Miroslavu damo 15 minut, da potrga tole vrsto. Vsega ima, dobri so, dobro rodilo. Malo pogledamo notara, kaj se je zataknilo. Dobar, bravo. Top, ja mislim, da bo lisac zadovoljen. Joj, gled koliko je jagod, stari. Miroslav, Klara, v redu, pa če me boš motila, ne bom do zvečera naredil tole. Ima 15 minut, Klara. Ura teče, ne je, žvižgaj. Ne morem lačen delati. Koliko je dober, ej. Sigurno vino bo dobro. Upam, da bom prišel tudi za martinovanje. Poglej, 10 čas je. Ja, 10:06. Klara, a bo kakšen piknik organiziran danes, ko to končam? Ja, če boš dobro delal, ponavadi je en likov, ne, tole je bolj švah videti, ne. Ej, koliko časa še imam? Še 5 minut pa zihar še ne 40 grozdov. Miroslav, prid mi pomagat! Klara, ne morem, glej uro, moraš hiteti, ne morem, Klara, ne bom potrgal. Ja, vidijo, kako se zaplete, stari. Pa kaj je to zdajle? Tukaj sigurno 1 litra vina ima. Kaj pa to? To nije mojih rokah delo. Slabo mi je. Ni slabo. To je rekel gospod Nema, tu je vse za noč. To si mi podvalila sigurno. Veš, kako v nogometu, podaljšal še 5 minut, veš. Tako, ne, če si me zmotila, moraš mi podaljšati, Klara. Ti, Miroslav, kaj pa tule potlej? Kaj veš, da to mora iti noter? To pa ne vem. Boš poberal, ajde poberaj tu, poberaj. To ni dober. Tu je kapelca grozdja, vina, poberaj. Ajde, dajmo pobrati. Ajde, probaj. Se te hetam, ni treba. Ne morem tako delati. Ajde, bod! 15 čas. Evo, direktor, kaj sem naredil? Kam Rekordaj. posledi? Evo. Miroslav, za prvič odlično. Evo. In za drugič. Ja, za drugič boš pa drugo leto prišel, bomo pa Može. videli, če bo kaj ostalo v glavi. Ja, sem pripravljen. V 15 minutah je to dovolj? Tako, za silo. Za silo. Za prvič je v redu. Ja.
To je to. Gospod Marjan, hvala lepa. Zdaj pa vam, če bi bil ta izziv všeč, potem ne pozabite Lajkat, komentirati deliti naprej. in se prijaviti na najin kanal. Izvolite. Hvala lepa. Na zdravje, živeli. Na zdravje, čim. Živeli. Zdravje. Dobar je. Dobar je, dobar za prodatka, pa nemamo, je rekel. Ja. Ker ga preveč-